Kalau naroro mo sa tuwang, nang dia bela makapakos na ko ka mereka, ko kamu do amang makapakos ron. Nang nagawe tohoro tuduhin ka mga wastu. Mga wahabe to among sa hanyon, amang nabiduan na sa tuwa. Kung di ko nami tulong na sa tuwa. Bago ang bay. Pak belum minum tulen. Lapola. Mau lihat ngadison noy kata. Lau papuna tanda uli akan nengkang suhamu haju to bolong. Dihamu na sa tutup bolong. Terlunggu bimalay kulo ibo tutok tu. Pinokar ni ito natawalong mo. Kepunay atarot tama tuyan ang pasatutunan. Jikamu kay doy magkirim mahamuna. Ipudian ni nampor na dua tahun na dua murong usada na kamu asa jauh kamu pasu-pasu siap debata marhite nong budang mangalian hata neuli marhite hata sian hata di debata di pasahat Tuhanmu unang mariswangi pola ditonggohamu ke raja ditonggohamu ke tempat tubuhmu hula-hula muna ali-ali muna doho sada pangi doang muna nang terpasu-pasu moloino dipikir rohamuna usada nama rohamuna kamu akan nokpar ni naporo nang suri hamu akibat asa dapat tamu nama pasu-pasui labot tamu matang yang yakan natin ng muna tujulan nyari wong usada na rawang muna say di pasu-pasu de batama naniulan di tangan muna di huta doon na di galian di pasu-pasu de batama di hamuna sa luhurna di botok kudo like kuna saudara rokat doon di pasah di batama tujulan nyari wong rokat gabe rokat horas rokat muna nasa sa rumah jiwa diak danok tinasaan di debata di lek kudo ibotok ditabay di batama kuat itinaro jadi waktu kupak kumaka mang baru mau lihat ni rajai tong lima ada orang si papuhur rajai orang penting lagi salah jenis rojo loro mahami raja nabi tong dito di bagasan ada di raja nabi mau lihat loro mahami raja nabi raja hoping pasahat tosok bajuhum nami ima parboy tangan ni ulah di tangan ni botong munaon nabur munaon jadi tinggal luna tapi sesadia ngani di borat ni kita bata luka hukumna uli maruhani rajai asa dito natin opa so sa pangarupna so ngoni penon di pasat kabar geleng muna so luka hukumna tuhat tama pasat to pasu-pasuna mau lihat ada ngomong nang dia mutulang nami rajai turga pasti holam atuh raja nai ganti ni siu bisa nagancang di nang berjodoh marujung damang nahinan uli marohani raja itu juga las marohamo dorong sepuh kabu jono romahami pasah mau lihat ada ngomong amang pandai nami naun basa pawar hatu hami dongani hami mata koton hula-hula nami siwaping semoni nang tulang nami turga lihat
Mani maraja nami ulo nami ulo tulang nami malah fokus maraja matalo pasatay martik keton. Atau stak baru dorong muna bedang. Mulai ate madia mambo. Lumba tutu siya pakajot tanda ko dari nung kapay pasat kamuna. Ang yang ngami hindi matapat na pasay. Tu gabi naman na juga muna di hutan ng gigayan. Tu pistar na mahamu tu pikararaw. Tu malora mahamuna. Songon ring situ rara ni pasak muna tu hami. Tu hula-hula nami na dong-dong doang delo pang muna. Sayo kami tu baru takot. Gitu. Mulai ate man itu asaw-saw lima at do haban na ulo. Asabit kang naruniris obun na sumurok idulog ikul badua. Dihamu sa luhud na. Inokpar ni inakta na tahulong yun nang dihamu keluarga. Si itu na risma mo do boru torok dong amuna may natotong saat sa rumah dua. Matutuhu badua halima. Polta komatan arisya kadisaran. Polta komatan bulan siyang kasubutan. Dihamu sa luhud na pinokpar ni na boru na tahulong yun nang sudeng keluarga. Si itu pun anak amar sangat mamu do boru si buat dua. Matutuhu badua halima. Sa sulu sa matubatean. Nung asahat na ujung masal naryon. Ari-ari ni inakta na tahulong yung dihamu sa lupa pinoparna ng keluarga. Saha mamu horas dalaga biya. Upa po mate. Papu maraja nami. Si monang-monang amang buruk. Ay marjulak-julak main na marjulak-julak siya batu. Julak-julak na yung dinami buta-buta. Hata na huli hata pasu. Naong kinalo muna siya sa luhur. Raja natin nonggo muna. Apu hamay hot marto nga ni Jawu. Matutu oras. Malate mang alusan man do raja nami. Jadi mangapu mahita. Naging nga di papuhon ulat-ulat mangapu mahita. Perjulo mo pasatami tu guru nami. Dia guru nami. Pasatamu madok mulai itu salihut ulat do situan atau mewakili guru dan kaum malay buat sesadia. Saudara mah ngau di roha mate. Guru nami na diutaw. Guru nami beri nami na diutaw. Berkamu tik. Ngai dia. Arho wasdo mola tema. Jadi mas marwani raja mewakili guru nami. Baik para siduri na sidur sanggul huta baik kenong. Madok mola itu selalu na tujuan huta terlalu mungkin kahor dulu lada. Jadi mengapa mati tersono bagi kurasa dohoro modo badok belajar katunda unata doa katulang tak doa katuraja dia na dulu do sonya katuraja kita nung itu kukuan nanti kita baik nanti ada perlu bikinnya katulang tahun bahasa itu anggi asal bagat apa iman Maaf. Jadi mulai dengan berjuru taruh dulu atau peringkat bahasa ala asing di kolom meroana dari tadi bukan sadarion jalan dia berdiri tadi dihamu inang sorry pada nang dihamu akka amang sorry pada nasung lugo bima akka udah nami siatoru satu bijak berdoma ke tulang nasi kalau tulang tobu tulang nasi tulang pona tahap sama doang medok melati tua muka tulang nasong itu amat raja nasong itu ke raja dari huta dinroha muna ke tulang ini masalah yang permoding ini yang nagar untuk kabul itu tulang luja dos mereka dengan buta kita marah dengan berarti itu kauna tu soni penakilingan keadaan tulang doa kay nasori pada nasong mereka dengan buta si bangano na tapanganin na susah dia itu lawu terpatu paham nang nobakaya ka tulang tu istok kamay nang maradupok pula-pula itu anu betulang kan kami itu saya juga dan dua kali lagi kata salamon
yang wakatulang nami doa kau hula-hula nami ini berfungsi nak kenal tulang siya noon sa marhay na sa mga katulang mula kita dito nga bagasin muna katulang sa iba daw doon mga kawat-kawat nasunit ito nga agkakaluar ka nila kung kulang katulang di jawin ka sa itong marhay baso dapat tawag katulang namin nasunit ka rin dito rin dito ng kanamarhulong may ruwa ito haangay at ka rin diha muna sumorsyat kami Lorong namin ang masungon hata pangapol tuwa mawak ka raja hula-hula tutu nina dulu yu nina rote hata ka na uliak ka paso-paso na sa muna Tuhan at katulang nagsangya ka raja beradatan at na barulong miroha toho metungan ni wapuhami martongan ni jawi Matudu. dua hal matudu sa nisulubin na sa dilang kolona ibu ka sa sadaryon nung masa dirun tabay pulaw ni inang namyon lima nasari majuo luhuk may tatong sahat lamar hulaw-law sahat may tatabi at salat tupar kurasa Matudu. o patuluwa di matudu sumod ka dyan natulog Bago na mahal ko may natuloy agad di rupiah. Sudah na hata daun dia ke pasu-pasu na di dok dia katulang nabi ka raja di peradatan. Toho metungani wapuhan metungani martungani jabu. Matudu. Tarsongan yang aja pangapus yang kami hasil itu. Dari mulai mak di Rajai nungari aku hami pe karena ulian ada ingat asal maru di raja mah kota-kota martulu di atas batu aka pasul gawe na pinasa nyamu amat tawar raja ingat tasori pada apur nami main hot martongan ni jabu nang sangkut itu mena jumadio sablalu kata nauli hata pagawe pagoratan apur nami main hot martongan ni jabu sasuru saat itu kutu waktian di panguran nunga sa ulat ta parsari batuan ni tutuan sesa meta tutuan gabian jala tu pagoratan totong di rapon tuan soni sido boti raja nami raja ni gula-gula nami tulang nami raja ni huta amat raja ingat tasurut bada horas mari tasaluna horas majana gawi maulate mari maulate ma di habo udah jangan nggak salah lain sampai sore ini lah capek kita ini Pasito, ma, pasito. Bagian Nina, dua susun, juga kasih jawab kamu nekan. Jadi mengenai sebuah nota atau matanya kita. Ulang. Mau sudah